20 kura mi anu me ati odo be ni okay okay nye mani bi na sa ko e do da ide bisu jiri ne se o so ho ye oh adom ina ye abebo na aka yi na which abo man kan ana wo ni na visa which abo odu ko bi so tutu pa obi ko bi so ye de ya abo mi ase obi ko bi so ko obi ko no obi ko bi so de ba sanete yango position san wo ye sa na eme you be go be no we last year no correct na before then no obi busa se Lumba cramp no se na ositie Lumba edia obapa anu ma me friend man no Lumba so no me friend no Charles Kodo Fosu ye wo no 29th September 1964 ewo craven say esuta eno ewo asante mantem ase ye na no kwese de ya na Lumba efiri ya 26 July 2025 ne awonya ne ne ya onya 60 years ewo eye atias faza so indeed Lumba oye Ghanaian na oba ye no aside eye Charles Kodo Fosu na wa me papa no wa me mam no eduma be yenti onyanuma ne friends different dear e be friend Lumba na oko school HS ewo eye Joben senior high well ye ho wasa by eye Anigyie senior high school na we be say daddylumba eduma bay e ma no ye daddylumba eye dwuntuni Highlife eye musician na some people akra was I a producer, or a singer, or a songwriter, was I an entrepreneur. Now, yes, you did Lumba year pa 1986, and we see a year 2025. Now, Lumba, a job of the baby, I said, near friends Johnson Kodo Fosu, Anna Omame. And so eye comfort Jenfi na e bon man say amisa na Lumba enum bebrina na Lumba e de ba eye asase so na enya asem ketwa kra na okoso e de je award bebrebe na enya asem ketwa enuma oboye bi ti say so wo ho no bia o hia sem me pa beba e de bi wo de bi ti ase ene makram ene me bi ne mu de e kase ye ka ade e be chia sa ya cha sa bim abros na ko telfo aduasa enan ana Lumba eze abo bia so ba wo hwe no so ba enye asemwa enuma le dana kuma so pa eye amesa onadi nyuma ya edase na mebui na amesa obonu wei obra omame efimu na yenso no se Lumba obapa efimu tempa bra na osakete kura no ena obapa efimu na 2001 and Omamia, your friend said, Amisa, and so if you ma, and Lumba should be here because not of a very careful man. Once they were a year, we will hear but Santa Musa. And 2001, Omami so if you and I'm sorry also to know, Emma this son, Eddie Emma, a year Omame, na your friend said, Amisa. Eluya edasi ya na nebui na Lumba abra bomina no kweli ewiase ngwe se ya wo tu se so a ese etu na gitafo na ere edato ana ewiase so obi na bafo ababoma eya na okọ
Lumba Asian school ase anaso ọkọ senior high school ẹyẹ 1983 ẹna ọkọ hyia ababaawa bi a yɛfrɛ no sɛ Teresa na manika clear de Lumba na ɔmaame ɛkyerɛkyerɛ ɔpapa nso na ɔso kyerɛkyerɛ saa enti ma yɛ atiefo ɛnhyɛ no so saa sɛ Lumba na wɔyɛ ɔpapa ɛkyerɛkyerɛ teacher ni ɔmaame nso ɛkyerɛkyerɛ ni na owie school 1985 na 1985 mu no anaasɛ school bɛ no okohyia ababaawa bi a ne friend sɛ Teresa na saa Teresa yi yɛnti a mɛka sɛ bia sɛ kɛbɛyɛ a mɛbatɔ mɔmmra YouTube sisiɛ mɔmmra YouTube sisiɛ mɔmmra KatakyieFM TV eben awurade nhyɛ wo paa mɔmmra YouTube sisiɛ mɔmmra ɛyɛ maame a anaasɛ Lumba girlfriend a me friend sɛ Teresa a wɔde ne bɔɔl Teresa bɛbɛ sɛ mɔmmra Teresa no BJ6 mɔmmra YouTube sisiɛ KatakyieFM TV mɔmmra YouTube mɔmmra na mɔhwɛ Teresa kora yɛka no ho asɛm na according to ɛyɛ Lumba anaa Charles Kodifo so wɔse Teresa nipa bi a ɔboa no wɔ n'abrabɔ yi paa sɛ ɔmaame ne wapa de ba asase so nipa a waboa ne paa ɛyɛ Teresa yɛ a yɛka n'asɛm yi na deɛ tie nie DJ X6 me dase pa saa anwum we na osuan de ma ababaawa a yefren se Teresa no na owo school mu no na owo 16 years wonya mfinhyia na makomaku edunsia no okọ dwaben senior high a wana na yakọ leader ana school mu onwom no ona na eda omunyina ano na atichafo saabra no mu kira de ene aye omomo school nyina be dia dan se Lumba nipa bi a se bi otafra che na ne ti eboye pa ye ka se ngomanim pa Charles Kodifo su na wa bin pa enti bra wo hia ababa wa friend se Teresa no kreni na emwade na ofa no kwa ababa wa ne ya ababa wa bi a na sika ewufi na omunsem ye enti ba provisions a awurade na Lumba emfa nya hweye according to Lumba no was say Teresa no provisions or be ma no with media ma bi so chese na fufuo so nyina ma akoma no kra timi kwa wiye kra stand na provisions ni bi da so e won chok bi mu another no chok so enti Lumba chese ababa friend say Teresa no oboa ne yie pa na omu wi school kwampo no anso ho Lumba na adwen say obetu kwan akọ Germany na Germany no na kona akọ no kure ni na tro ni ho enam ababa friend say Teresa na aso o momra YouTube sisi momehwe Lumba bra na o Germany wane ababa friend say Teresa no young the tana Lumba young no ye very very young momra YouTube sisi KatakyieFM TV momra mu follow ye YouTube wono mbon se nse ba yeka nyina no ebia da roma ye ka na ode ho nyina mfoni na eguso nti momra YouTube sisi why momra YouTube enti
abra Lumba ye na adwen se obekọ Germany na hwe ni wo no eye Teresa yikro ya na ye nhyɛ no se na enya ne yere no na aye emprantwe na na omuwu obehwe Teresa no masa oyoba oyoba mo bracho mo YouTube na mo di ho adanse pa aja na abra Lumba ko pie mu ewo eye Germany no ene okohia ono ankasa ne nyanko a ye fense Ernest Nana Echampon Ernest Nana Echampon na yenim no wo music industry mu say ye fense Nana Echampon na omu first song omu de ba ye Teresa kro ya na sa abo aye ebi asumbuafo no na enwuma omu de eba ye ye yaka kwantum daddylumba me yaka kwantu omu o one eye Nana Echampon na ede enwum no eba ye na sa anwum wei enwuma na ebe hiti pa ewo eye Ghana ene Germany ana nya asem keto akra because abre no na yewo Germany fo Ghana fo a no mo Germany a no my stranded ebi mpese mbom kronkron no nyes kan fama wade ase ne nyina yes kasem ya ho enti Lumba asem ye kase ye ka adaje ebebo ye na yenhwe eye enwuma after say o chance se oba no onya ye yaka kontum no enwum bia obobobo ye ebi ti se abenwa ha obi atomesebo sikasem ebi si ye aduro ene enwum bebrebe na Lumba anase Charles Kodwofosu enso so ede eba ye na efiti woni de na chese hit no fa ba bia na Lumba ebeji di no anso wo na adwo so be boa foforo enti enipa bi ti se Ofolian Ponsa onokra be di ho adanse se enam Lumba so na ono otimi pagya ye ma ewiase nyina ehu no ene chese anwumtufo bebrebe na so ebe kan se no kuranie se omanhia daddylumba ewo eye omabrabo ma enka ebia omanu sa pempenso ya eduruwi enti esanse Teresa no support wo de ma no e Lumba so benya sa tema no enti wo mehwe Nana Echampon ene daddylumba bra na omo Germany no mode momra mehwe ewo YouTube no so KatakyieFM TV momra KatakyieFM TV mesimu follow ye ewo eye YouTube no so mon follow ye ewo YouTube no so YouTube no momra mobenya videos mobenya pictures nyina momra eye KatakyieFM TV KatakyieFM TV pato oduru wa adoma no boso so no boso na abrene bia betanse bia no also obenya eye notification say atrase na so wetimi follow ye na 1999 ana Lumba ebeje eye best album ana osabeje eye artist of the year na ana osabenya most popular song of the year enti sa 1999 de awards wo swan ye de na enya asam keto akora ewo eye Ghana Music Award enti before eye enono krampo no 2002 daddylumba esa toa so eji eye hit song eba ye eba nwuma na chese hit Ghana pa daddylumba kro ya ena esa ji ya na ensa anya asam keto akora awoso no oji ya na ensa anya asam keto answa wasabeje award bebrebe ebi ti se gospel album obejibi na yenhye no se daddylumba hye nwoto ase no wan hye ase free Highlife mu dabi o hye ase gospel enteni pa bebrebe nim se Lumba obeye gospel artist nanso bra wo hia Nana Echampon no ena hye ase
edane ya Highlife no be ye more enji yenhye no so sa ewo eho na Lumba hon sem de sem dika kan ye no ka se ye ka ade be chie Lumba abrabom no osa Pa Thomas ne chese ye kan ye jade enya asem keto akora na ewiase empanyese de okomagia no wo men nipa be ye bi wa me prinyi ni che ono anu nwuma a oboye a enne yeda sori ya yate se Charles Kudwofosu enso so atwara nanom ewo eye ense adui na mame nkwa bedwafo obiem na me nsa mu akwa babiem na stories ahodo a etwagu no yakọ na yakọ akutiri na Roman father never talk Lumba ne manager Roman father yeah Roman father bad one say I can see the watch say Ghana for entry of was enche bia yes Roman father and da you to no so one ko ya na okọ Ghana Freedom Party. I am a wise number from okay. Ghana Freedom Party. I don't go there be no running mate. Roman father and running mate. Running for the crazy. And the what happens is that is able to do. Or just say, no, really, enche bia what the a year book a fat daddylumba a home about to Book of Condolence. Yes. Okay. Or the bar but was you see my Ghana for obese mo ko na mo cousin sen bi and sembe boss mo twa Lumba ho bia no okay osudru a obetimi aba na also aba abesensan na bibia nso aye kama okay na kodwon cancer lewen yenya be ma kodwon cancer lewen so de nsem ya betudwa na ozobanyi ensema kodwon cancer kan say yankopɔ ya adoma enche bia 2024 2028 sorry 2028 ono afija kwa abre oba begina se content kro akom la hye Fie 2024 nan ko oba na osesa MP na wo ne kasa na ojaye because afija kwa abre eda na koma so endi yankopɔ ya adoma yenhwe ni se wa bepre eye MP ewo eye afija kwa abre na de hye so haw no wahwe na watimi asowa ma wo mu na bia nso kama ene ebusa ko junga se na okono okogina mu in the ticket of MPP and as NDC o se there bi okono kontonkro kontonkro o gina o se independent okay and wa se ono kala bia o nyina kala se MPP o se NDC there bi okokontonkro independent o ko gina independent na akwa yi na mebo nwum bi wa ha sei na on se tama na Lumba tiase no na one ampon beef ya na ewo mu se akobo nwum na nwum na akobo ye krampo no Lumba ntwana nka watwene di na nwum no eye hit pa ma omunya sika na nya asam ketwa ama ensem no eye bibribi enjina Lumba ene ampon do muntem ngo de enchiremu a ampon de ba chese na muntem ye dey engo ema Lumba ampon bo nwum bi ana o prezi eye sofa kosie wia na nwum ye ayi metinya sister bia bi na no dwa ayi memende ya Lumba frumi nanse ko TikTok no so a anwum bi security wo TikTok no so a eye ampon na nkasa ana wo so sa anwum na ebi eche se
ampompa adai de asie no nte ya de asie nipa won nya fi anya yi grandpa kare pro wo de Ghana de wo be se ya ka wasema me ka professor Mel free mu Ghana fo bebe na eye obi aya de one people do one issue so no na we de entwa yi ne ntie nwum na ampo nwum na wo de aba no yenti okay Atifo ye bomode se ye bebo eye amponwuma ode aba no na yentie Ariswama ode yense ntie Oyata na suti sasa otemi wo Majaba bia ka senya miechi ameka Ajambo bide bide wiyo Na binti Baba kwa klapo sopo Baba we ya sabe tuju Yopese uwo uwo befano Otoya de mawa back to sender Nyamija watamfu akano mawa subie Okay, other penny. Sir, what's in your no? Okay. Now, last 2 weeks more na anamebwa. Now what you mean say twem was na what you mean zoo. And a UTV. Koye program B. On program mo ye, I friends say United Showbiz Affairs pana ye mame and I say yes sister penny na ama one na who say dear onu ho Empress Gifty ena ono who sa program no na abra omuye program no na so kum chacha e wo subi bulldog enso e wo subi na enkomodi die mu no ena e kwa akoye se kum chacha e kasa na oye se nyankopon na odi nkomo na e ma ne koduru bere a Yesu Kristo ko pie mu e wo asore dem a okotwe aba e ho de kotre gan se mi nyina e de e ba ya en se me ko so de na nya asem ketwa eno na nso ma bulldog e ka se sa bre no de Yesu Kristo ye no na sebi ye minti minka wo de yentie ensem no na nation prophets opambo eno so beto abontin brana owo eye ni TV so no yese omom na otwe omna me pa chaw because one day Yesu Kristo de okasafa no ho a na chese okasa one kasa yi efa Kristo ho de a ono be fight ma o fight ma Kristo sanse Kristo no na busu bia ni ase ya obe ye inti one de ono okape na se ono na opese ho ye de okasa tia nti ono be so egina na yentwa program no se na isitie a kofa nse mo nyina e de ba ye yentie anti a wodi mpasi asemi mo friend bulldog and anima sekraman prophet wodi eni natam me pa shoma te wada eni natam na ni mo ofe eni natam alfama yeni kantie we nansa ansa na yaba eye prophet one de ne so yeni kantie eye brana omuye program no eno ansa me asore me bo bi deliverance sa me ye ma free na ba yo ma so do wa bo wo ma me asore dem deliverance no
ana mo so me ko me ti na no say we physical bi mo ti asa mo so me shim bi mo come on yes bi mo bi o no mo onye mpaibo we physical was said that by so the shuma and disgrace it ma no free the buy baby o free buy ya so tro buy no fa so tro ko obi abexia says obi bow out to me born back. Yes. Na no cry, who cry with Jesus now do it. I obi bow out so ma dan we so number bi. And I progress so that One progress, one Jesus. Jesus. Maybe some so I said progress before Jesus. So Jesus came to correct all. Thank you. The New Testament. I want to say can you see John chapter 2 14 eba odu aso dem kon fa dem bon krofo e hono na oyefu hono na oyefu say ade na so say na kuma ba Jesus yes please why I said Jesus was a fool at that point ensem nyina ni o ensem no ni nyina eni na prophet 1 eti asem no kaish wontimi nyusu sa word no sebi emfa ma sebi utafa cha papa na enkam pese wa yusu ama eye agenkwa Kristo enti wo ma no eye obom kokose asem na oka no omom sa mra back emetwen san na so man twan san na so mu koso e kan sem le dia onso wo reply a wo de bema wo mu na bra o ka che mu se omomu na wotwe omumra me pa che no se ne sikoye anti a wodi nkwasi asem e mo friend bulldog na ni mai sekrama yi prophet wodi eni natam me pa cho mate wada eni natam na ni mo ofe eni natam wada uruma na odi ka san ma mintie mate uruma eni natam yes sir prophet on se mi ni obi atam me pa cho da bi awrade ma me woni wo ho mate prophet so di eni natam mate difo yes sir na feina onyam yanko wodi fo pa cho emre bi e twa mu no wona na manage abrante e friend say Shatawale SM yeah yes sir prophet na onyame nim no ma shata twin mu free asakwa no na prophet enne abrante e friend Shatawale wo yo program kase na ni pa church ya meba wa ne mrante owi a wo se obi a won kwa asori bi an kwa asori obi a wonim nyame bi a won fa awrade shut up God bless you Katakyie 90.9 FM Anigyie Fie God bless you Baby Katakyie 90.9 FM Anigyie Fie yes sorry David said Jesus yeah that's so we are sorry that we are there God bless you Shatawale God bless you for Sumis Romania. Oh. Open to me, free movie. When you go on some musuo, no me, but this out for the Nabusia and Chirimagira, but no me more than Fasasiso. Come and say what war, a best say one. Okay. Oyiwa odam agi anya asam ketwa enra na anya asam ketwa kra ewo eye prophet 1 TV so so hey Ghana ebinum se bulldog omo anya amana nka ne points na kopeso oye no obi wode no mantima omo amana kwa amana yede anka ne nsema anwie e bi chese de bi nsem be points be pa na ba say yayi so fast what me bi one maka say Jesus Christ ye food ye e de be pa na to be kama ene we nyina dai abebe pa we free ho so I go be for na ensem me me bia obi abefa de afiri ebia be hwe amamfo message ene omo nsem a omo ka enso ade na ampon ensem a o ka kan yi ene nwuma obo yi
ɛna ebi so no kure message aba enya asem ketewa kura ebe reading na ɛno so ɛwɔ ahase yi also penny A1 me da se breach yabo na me chia minima badwafo titru waneja high Katakyie 90.9 and then mo hu se me kasa na ba fom a enya me a efri me nda na eba ni nyina no sebi nipa ne ba no ondai kwabna waka nsem bebre bulldog de ne yebeba so na yese de ne nam ho apaso eno na ye wie chese yewura Charles Kwadwofosu a wonya ne ba bi ko ho asem na ene ye kan samri na wode ne hu nsem bebre atudwa ohu kwabna na ubwaje di se Lumba no oka school kwa ho se me kan e wo dwaben ho no na 1986 ansana obe joining Lumba Brothers no na wadi kan e release nyoma ma South Africa for na saa nyom no so obe kaya na Lumba ho no wadi nya saa ni din Lumba no ansana obekọ Germany ho akohia ni nua panyi na na champon NS owo ahene champon a onene kabom a chese omumienu no kabom na Lumba obonyom ahodo ne nyom ne de kwamna ubenya gospel wom eba social issues a ubenya bi eba politics a okaya na kufu na oye wina na onza Ghana ha no se oye artist bi ana se oye musician bi na o free nyum no ko di party bi achi a problem a obefam no aje problem bi a se party no a ma power dia adwie ni e kan o sha ba no ene de program adi program na ta wonyum kwamo de ne no ano ba Lumba nko ani nipa okoye nyum e ma political party a still na ne opponent no na omo sa penasem because me kai bra o mampani dada JJ Rollins ene kofo na ye Ghana fo ehu se bia omuntemu enwo sa yenya musician bi se Lumba ne nipa enwum tu no otimi ka mu bo ma no nya edi asa anya asem keto akora na kwabna senia yewura Charles Kwadwofosu dodo na ata friend Lumba ni nyuma di a obedi no wo nyum tuo mu o man we mu no ye kase ye tena ha ka kwabna ye ntimi nka na wo kan awards bi a ojeje ne 1999 se mekaya sa awards no enwuma no album ano de aba ne aben wa ha no na memoir na 50 be 30 to 40 ne de omokai aben wa ha e ma ka akra ba me ye de ne din ye de eto so na ye freka na aben wa ha enti yewura Charles Kwadwofosu adodo na friend Lumba de Kwadwo kwamna me ka se ye ka ne ho asem a chese ye nsore ne so na yewura no o kra o kasem no o kan bibi se enam Lumba so ma kofo ani jeje edi ho asa enti dodo na ebisa se ho apa na Lumba obe ye ni tribute amano ebi se wabo odo honyom wabo aye honyom wabo party asenyom wabo politics honyom wabo chese abo rigi ni na so obo ni din ye den ewom amesan ya na kwabna wo de to wo de wurami o tie ko akira obo nso obo ni din wom amesan oba Kwadwo so ya ne nyumbia kameta ne nyumbia enti say akwa no ma me de mekra ma ba for real very good sa nyum no bia me me nso na me ko sa nyum no pa kan nyum a Kwadwo kwamna kafra se me fro Kwadwo fi se Kwadwo kese pa na out of form no kwamna se me tenase
na me say oh ma memfa enwom emfa adwene a ankwa no ma no kwabena me yifiri mu anenye uye no free ho a Lumba wonwom bi o se me mpa boy mpa bo sa nwom no tie me so frema me mpa bo nru wanim kwabena he enti yewura Charles Kwadwofo so a ye friend no daddylumba no kwabena otewo na se wo se ne nwom no emfa ho a na minim ni pa o ye so na me mpa boy kura afiri ho a Lumba wo nwom ba ko bi a amanfo adwen bebre nyanko so ohiasem akono be kuma ohiafo ma so se mantem kura kwabena yeti wa ho say wa sorry no papa na one city eni obotom benchi a oje no o mantem a ote enti no kwabena wa keka nsem bebre da ye de wo no ne bra o de be wu ye but yewura ye mandem refadue Charles Kwadwo Fosu ye mandem refadue due ni amane hunu e ma Kwadwo da jojo ai na kwabena o de assembly so to driver bulldog of bull house na asem okokan no UTV that very night na I was na me hwe TV ni bi na me tie stories any discussion or more here so na host of the show no ebo modern sanka bulldog ebe retract na asem na okan no nemom no ono so gina so ka say yeah Ghana for no kase Kimpaluta eko London wakodu obi atem ne say Kimpaluta waye dey wajimia ene Jesus na mu na oba nipa afam no owura sorry dem ho no oye nipa de enti no so waye dey wajimi enya me na meka bulldog asema woka enti no me nimba bi a bulldog no ode na asem we efri a eba ene no wohwe social media ni nyina so a ene sisania enkomosi ko na obi a yes bulldog entwa asem ne nsan no on pa achew tie pa yemfa ne nkokot se na achew pa no o pass on the amount hwan o pa manyankopon anas what the money pa o se on se o kan asem no o sire nyankopon na bonifache wo asem na o kan no fi se Christopher no wo gidie bi se de wo de wa no kan no e ho na de wo ko enti no asem na wo kan no dachi bi no wo na be ko akotia wo enti ade na yawasi amen o ntwe asem no ensan na unya wo fa ahodie na unya wo titiriti bebre a ye kugya wo asem a wo ka wo de Yesu Kristo ko momra YouTube wo de Yesu Kristo ko to Kimpaluta momra YouTube KatakyieFM TV momra KatakyieFM TV yeah enti no bulldog de A1 me no me hu say asem a o ka no oni ba Anigyie Fie any onim asema ogina so because enkoma na Katakyie 90.9 FM na me ho ba dia kumchacha nkoma no wodi de koya be si se Yesu Kristo group ba bia no wo tweaba ana so ye chenze aba na otwe de na wo hunu se binyanse bi ewu because ahoso bufui so that is because se we yakopon ba man yes enti ono so na tese abufuo se ni na no ti den tra hono so ono so buko fu ye okotwe aba because the nipa ye no so timi ya bisa ana a Christopher che bulldog mu se Yesu Kristo ba nipa afam ebi so nyi ntumu sa o mo se ebi so cham se wutie eyi class o kan ya so bi so aso kan si yakopon ba nipa ti bi ma no onye nipa sana asofu yeah enso obi ade wa o sika o ti asem no enu ti na me ka se bulldog no onim asem a ogina so eni ba bia ofiri a ebi so kwa so se okay opa ma ba kese sisi
Yesu Christo even Israel grandpa will pay no omo mkobo na se ndua ne de omo ye ne chese grandpa na so ko bende na so be kasi na omo ye ni sa bi so adwe ne o kan sa so a o kan sa so a omo se omo ye ni sa na sa mre no de no omo nim nipa a oye enu nti na omo ne no ete sa asesena no na ye de wabawu age ye nkwa wati ase wabawu age ye fie bonim bulldog unim o maame enim o papa enim na o bulldog kra o papa kra akọ ne krachi na o fana ni din ka asema o bulldog o betima di o papa atem what you say na what you make such a statement condemnable hu hia say ye be so bulldog so o mawe o kan asem bi wonu ma I say obia ntimi nka bibia obedi president atem ni nyina obia amfi no so what you say any say be asema wa ko enti kwamna bulldog na asem ne de enya asem bia na lewen okay lewen I don't know the baby ana I nam de wie on kan ampon de bi o ampon de sebe afie chiri ni abofu no enti o don ko ana for we ma enti no kwadwon kansa on say nansen was the terrain of the Ghana politics actors and actresses no more na do hu ye de eji politics ni if you say kwabna be ya pa say minu nyina na etina classroom na media me ye hu say me twasini na de o koya amanyosema efie ni hotel a wo sisi no uwie a wasa be hyemra ama me se me ene aduane we me to a ese me disika we ana eto sanet me so a me twasini no me so we edoma me enam so masini no omo sako o no a na je se me ko gina me ko ya amanyosem ni bia ebeboa ama sebi omo a omo so didi family so didi ana se na me so ma omo so ensa ko omo no omo so no anya de ese so omunya me hu ni se yewura lewen ana kodwon kansa onka abone na ye nyina ye wo ha 2028 so o betu da num tuo se okọ so o pese o komra hye bedwamu ko adia ye so ye wo ha ekwan bia be fa so ama on so why campaign bia no ye be boa no ama why any campaign nti kwa bina okay Medasi lewe shadawa what we say yes or pageant pa medasi also penny Iran my men for uncle Afari Community Hospital answer na one aja ebebe no me do call Afari Community Hospital see na ni na nse de ntia me do call no me ba cho penfo a wono wafa afuro me sira opi be bia so call antinental no Afari Community Hospital ne senti de ntia me kasa asem nyina nse onso ba wonya fa afuro a wadua ne die mu ene onum no wo se wonya obi a no kuranie wonya hospital betima cheche yie sene be ya wonyi nse ne betimi akototo ten ba bi wo hwa akwa antrenta abodmo na odo yefum grambo no onhu ne yie so on tene nka o yefunu mu be pa cho bi enu nti na wo se oba Afari Community Hospital no na de tie nie apemfo am banyina no ye mamofa exercise mu ye mamo ye exercise mu ne anes fo no ye exercise pija night to nsa ye enti abrani abrabia no wo maame no wo ho odene abodman so odo yefunu so the same thing na because the wo ye no eno abi na abofan so ye no yefunu mo edwena wudie no eno bi no ye dai odie enze edwena wudie no ahode ni mu a anytime bia no abofan so ne ho nya den e wo yefunu mu enti baby bo so bi be wo no ye ne ro se ye ne ko MBU ne the oxygen kwa ko si abofan so no eno ntina ho be nya se so wonya fa afuro pe obeba Afari Community Hospital ye antenatal clinic no ni a cheche do ese wudie ni kwase wudie so wade ase ye mamofa enchechire mu wade ase na bibia so e kama enti se oba hospital wa Afari Community Hospital wono woni CSM bia ni ba bia anya de se be CS na emom bia na abodoma no oso wait no so disade de menyi se doctor bia ba advise se chim ende de ya ye CS na ye CS so a ya hotoso ya no di nkomo nyina no yebeta se ye do baby no
ɛkyɛw sɛ abɔfra no nie wompɛ widi na wopɛ mepakyɛw ɛnyi nsɛm ko a ntenentadeɛ deɛ a ɛnkɔ baabi a ɛyɛ afari community hospital na mepakyɛw pii yɛwɔ eye specialist clinic ɛwɔ hɔ baabi ɛhwɛ ani paa ɛne ɛsen yɛwɔ dental clinic ɛnso wɔ hɔ sɛ wopɛ sɛ ohunu adeɛ yie paa wode ane sɛ wobɛkɔ ɛyɛ afari community hospital anaasɛ wɔ no wo se no adeɛ ɛkɔ so ɛwɔ wɔnum biara no wode ane sɛ wobɛba afari community hospital wɔ yɛ specialist clinic na yɛde hwɛ ɛsen ɛne ani no obi wɔ hɔ adeɛ bɛn na wɔhunu obi so wɔ hɔ a ɛwɔ akyerɛ no wɔhunu wode nyamo mmra ɛyɛ afari community hospital hyɛ no sɛ ɛda dwoada ukuada ɛne memenda ɛne ɛhwɛ ani ɛne sen na antenanta ne deɛ ɛyɛ dwoada ɛde kɔsi fiada mepakyɛw opa wɔ ɔbaa wo sɛ woware yɛ mfie mmienu mfie mmiɛnsa kɔnie awɔde awɔ ɔnwu bi ɔbra mpa ho da de biaa bosome biaa wode hu mogya ani bra afari community hospital ɛda yɛ wɔda biaa yɛma awɔ deɛ tie nie ɔbaa na wode wokunu so aka ho aba bi ɛyɛ za so ɔbaa wode ɔtwe wokunu twene sɛ ɔma a wode bra wade aseɛ ade asi awɔ ho kwan no bebrebee fibroid nya timi si awɔ ho kwan bɛɛma wotimi bɔ adwuma tintim no nkyɛn sɛ bi wotimi wuo ebi a nkwamoa no konkonti baa no muti atete enti adwuma ne deɛ wobɛbɔ no perfect nanso ba awɔ paa deɛ deɛ wontimi nwo ebi wɔ kora mpa na ɛyɛ gonorrhea ne saa nneɛma no nyinaa timi si awɔ ho kwan brane ntwiti kama afɔ no yiri kɔ hyia mu a na awɔ na ɛbɛyi ɛyɛ afari community hospital nko a na timi saa deɛ no meba kyɛ waso ohwene wo skin ayɛ kurukyire sɛ wɔwɔ pemfoɔ no bra na ensansan bi a wo we de ni bia be ni na afiri wo de ama ho na wo de na ye fe be pa cho minimum throat no o mna de na ye wo ya e de na aba wo de bra na ye nhwo ya de bia titu bia no wo de be ba eye afari community hospital corporate service ni nyina ye premium acacia health insurance ni nyina ye je be pa cho ya de ya friends kwankro ya de betima ye ti edwa wo ga ekona aba bra ni nto asemfama wate wo yafunu osa wo no chese eduna to yema na ye ya ekona aba brani nto asem from why me ba cho general 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 OPD service so ho general OPD service so ho to ba we card na wakọ next for no ya check vitals bibia kama na okọ doctor ho me pa cho lab ahodo ni nyina so ye scan ahodo ni nyina so yetwa enti bra afari community hospital ye wa afari ebu akwan ka ye kwa tempo so ye ne nkra farms in the hwe animu frempanifo na jemi chemu aboro mi de so 0240176502 0240176502 na afari community hospital ajo so na bibia nso aye kama me pa cho ejapatas na me kam for the amawo Ghana for na bibia wo bia ejapatas na we say ye ni main distributor the Matwaiford unum zaria the whole eastern part of West Africa ye and your task na boafo san say ye ni main distributor at the Matwaiford timpa cho what be a shop na opeso ubetu ekogum koton no nya mfaso a wo de ane se obeba eye ejapatas na obeje wotas ni na anase ejapadeku na okwaje wotas ni nyina bi na channel se promotion eda so koso promotion ejinamu sa abere aba no promotion ejinam 30% chese product bi obehunu wo japa ene ejapatas ne ejapadeku bia no 30% eda so to ro kwa butanze first pa no ne bo ne yesei enne eyesei ahona bonza ampa promotion no ekoso gidigidi pa the bacho piece up 40 by 40 rustic 40 by 40 polish stars 60 by 60 polish 60 by 60 rustic waters 25 by 40 30 by 60 rustic 30 by 30 by 4 30 by 60 polish shower set tap sink mirror basin with cabinet doors keys handles chemicals and little tires no strips and WCF Francia bra na bagine ma papa we nyina bi ewo ejapatas ene ejapadeku me pa cho bi yewo eye afari ejapatas wa afari ya ne afari community hospital ne bo ho ebu akwan kare kwante mpo so ana ejapadeku nso wa afari wa obe MPP office obe bia military hospital no wo na afari military hospital no woni na ye opsisa me pa cho bi frɛ manager Joe na onye oso bibia nso nya kama 0552 953 440 0552 953 440 na ejapatas enso aje so and
Onaja. Meni da ja ko de fa. Meni da fa ko dun kan sa de no. Okay. So mo bia obi kan fa ma wo kromofo ye chenchina aye so ko parliament. What you say? On say so person obo obi a ye chenchina akọ ko hwemla an sei because who say kromo no ni mpesua so ye nyoma bebre. So what is school ni nyina e block community no. Nyoma bebre a oye etinye chenchina say a aye so ko ho. And a bulldog de any day one idea. Also or yet. Now send a beya. Some way do. Now etinia boab a full baby no. And the abia and if you ever said or nya abia two bia which we are what baby. Oh, David. Look at the block room that a change tires or coho. What I say? Ani enko bulldog de no anya de so ni kwa say o kasetia o papa kwa azi say de le o kan o papa kwa ni kwa so de o kasetia na nyame ono de wa ene wan twani ono de meche no wan twani ina lumba so so yeah nye izi kwa lumba de meaning the personal yes meaning the pa set lumba from the whole thing see from there. Ese ri de aha wa ko si di se di lumba mo se na sa spankurka na so o si si on your friends say you so sam no obasedi no obasedi because of the land no ba on to ba na o ma yen kura ye de ye salai na biscuit tofe ene bi a bread bi no de aba na ya che amaye no bi o kura na chekudodum so mu chekudodum kubeto no o ze ni babo ni bi newo odi na anya woda bisawo ma me odi na anya woda DJ6 ma me sa anyom no chekudodum atangwan sa anyom no ye nkura no se di fo nkura no na obese akọ ono obese di odu nka awe no na ototofe na biscuit e di abre asa make be 98 asem nti odu nka awe no opie na ye so okọ store no akoto no na amanfo opu ebe se ombehwe no onzo ompeni pamsa be bi nta dodo onu no ndo sa afọ ka ndi oba na ekọ eno se ene esi dadi na eyi ni wai e biscuit ni etofe no wai eno o kire se odu nka ni di pa na ipu ba no nti o tu ni ka ni ede e bai eno ka obi se na ese man ta ma ne di ade na mento mamo ene esi check ododom eno esi check ododom ye di ade na kubetofe ni be 2 months right we say ni be born man na ya tesa ade ma no ewu ni we na wo kan ya na wa na ja See
Baba. Enyume ya o. Enyume ya e. Kana se Lumba ba se dia. Oh. Mo so pe ebi e fe no kubito fe. Ana the best name pa wo kan bia be hu no. Chekudodum. Now is our maton vida school. So. Good one was so otie. Okay. Otie okay no bia tu pa. Pesetia enkawe. On say sa chekudodum no. We na what the chin war rubber so na I line so that's here tin now what it me me ko school see ya ekunkom kubeto fura chekudodum ra na me me business me chance to school chance me ton kube me ton be chekudodum ni eri na bi ba it ma we dey na esuan dey edi Christmas ya ono na me feel o sa ta o ko to yi sa chekudodum no be fa free say di na sa ta so buru no ebi pe ensase wo enkamam no no be so etie kwase to hye enzu free say di enzu free so ye sa anyu no yentie ne sa anyu no ta so buru no Okay, ya momo den say ibenya enwom na ya bo na bibia nso aye kama taasu buru okay ma menko misi na menko hwe na oraja Obra enti obefa sa you so free onzo free sedi onzo na la na wo ho no na oni ma binya akasa akra so now what's what Banny Dim na man so I day or Banny Dim. Nti one na I day. What the call born, I'm say a bitty and crabem no. Air toshi, air princess no. A bitty a grassy day. Air toshi. And so Benyani said you. Said they no bow, tembia. Okay. No bow. Okay. So no the second room. Sir Benya and Yumuna. Amaye or DJ X6 very sure the Amaye obe born kama the Amaye nti okay mama hwe
Okay. So this is the genesis of this song from daddylumba. Ashasiano. Oh. What's it? Chimuye. On in the bush. Oh, said you. And she and now Papanzo Ede were bem. And a Lumba will say on comb. And Tibana Ede, Akasa. No crown or Ede. Coco Bonum. Sasman Kaebe 2000. About 2000 or your project because Sadie and Selsu. I know quite. Yes, and the Brock Scramble. Or two floor level in our. Oh, Sadie. The 2 floor level in our. Once a man now, Omudin and Nimon Naya, I'm one. Yes, I crowd no can say that she be or back or cry now, Emra. Kono Babet, we go about no 100 Joe. And I want to a cool area. Oh, to I said that she be on Emra or Babet now. Said the bear and cranny Kumase. The Denia, you know, is when you're the Sumji. But in I'm one, 19 a man a day. Was I be fan, I did, as I call it. A1. Maybe I'm interested by a man on bush. Oh, see. Oh, good idea. Mammy, Papa, Ona, and Lumba. A bush here. Now, me name the other bar or no, I say, there be Lumba air nobody dim. Now, on also air doko Lumba sudim. Hinting a baba, a son of bed, yeah, fire share.
entum so nti ewo no sese sasa nti no oh ewan sɛdeɛ waneja kafa ɔpanyin no maame kenka message kakra ɔbrɛ no ɛyɛ apa ne sa message kakra waze maame kenka na yɛmfa ɛyɛ afrɛfoɔ so na yɛnyɛ ɛbrɛ no kwaa na ɛkɔ ɛnkyɛ bibia wɔn atum na ɔdo so watumi afrɛ na wɔde aba so mamenhwɛ okay wei ayasɛm o ampɔn ho message aba wɔ ase nya seketu serious mame nhwɛ message was what will you get? I thought you are softful and our day is soon emojis behind there. I thought was it why am I seeing? Why am I seeing another? What am I seeing? Why am I seeing this? What am I seeing? This after Lumba death. Okay, and also very good. God bless you. Okay. Debbie and so anyway by was Andy Lee on say after akokra poso what next ubisa on say a union no on better say aya akokra poso to ubisa say akokra poso nya bo wi a e de baby say you wu ana and also busa sa ensem so ewo ahase mamenko na men read message ni bi enka ho we also was Nana continue was it those of you insulting him, are you okay? He released this song 3 months ago, so why are you insulting him? And Nana continues to ask what the buy no inshira bapa no say hey should we trust you where from this song? And why is it immediately after his death? A gospel musician pioneer. Okay, Nana Bapa and so dia or the Abba and so I don't know what say. This song goes for Lumba. Also the other band we again and so there or the Abba no. And I will wait to when did he release this song? We every a year wafa di home and a abba ama spices and so I say please this song has nothing to do with Lumba death, positive vibes nkwa and ama spices so dia or the abba and so and no and we also I say OLA creation was it he posted this video on or the date about and so why you guys on him mompe akeka mope akaka kan wo Ghana may DL so rest in peace also OLE creation so na de one so there aba ewo ahase yi and we just was hey so where from this song we your boy Richie and so the aba Alhaji was free hawk massa where from this too Alhaji so the aba top done and so the or the aba was it let the great ampon breathe. The song was released last month. Okay. And obiso dia or the aba we also was it advisor junior and so dia or the aba was it so he think the death of DLS is judgment or what and or advisor junior and so dia or the aba was it the God of Sabbath will protect you always, bro. All the words in this song can be found in the Bible. SD. Hey, Ghana is you too. Yazi.
my men call I mean men can message be and so ho we so was it oh what I akosu meba akosu Chelsea and so dia about oh ampon now where from this we are sad we lost Hilu. Don't start with this please and we say great ampon all the way we so poda and so dia or the and so abba and no and we so was Kofi Yesu was no one paid attention to it when it was released but gets free promo so so Ghana there and we so was it abna ajefo okay abna Jeffo, okay. Prophecy has come to pass. Abna Jeffo so the now the abano. Ana kwabna bataza and so the other about so won't you come back to your village anymore? Over I'm over. So this is new or old Ghana. We at the part intrude at the point or the abba and so I don't know we so a year sister Mabel and so the or the abba was say please go check those who has used the song. You see it been long time since he released them. Okay, maybe also the or the abba and so I don't know. Anna, we also was it Abdul Latif? So was it MPP for one Ghana? Hey, yeah, okay. My mom said, but me you also everyone member was it. In fact, Monday bonds we are blessed. Okay, was it if I had if I had not heard this song week ago, I would have concluded. Okay, also yeah, or the buy and so I don't know. My main kind last was a prophecy song you Mate. My main fancy I see now. Okay, we Miss V was Ampon is indeed great. Miss V is doing about or hene nana yabuama was hey great Ampon. In see was it NC a year na say why we are mourning. Rest in peace, could you? Okay. Okay. I don't hear no. It's a basic a year constituency by constituency. I said, yeah, Professor Mes Diano. Master Jimmy Swabadiana. Obisu Diabazi or was it daddylumba legacy, daddylumba legacy. Ghanaians. Okay, okay, Anna, so I say, good afternoon, A1. Is your boy said thought he may be gone, but his legacy live on through the okay. Just almost according so Edia Nima way there. Ebekoso awo ahasi. Na say message baby dodwa na say message ya buyer na making cancel e de amammo no shobre na obo say 31 minutes past 12 ana age 2 hey adai en ko da bi o e ba so bi enye sa 35 minutes past 2 35 minutes past 2 and the ever course message baba ni A1 she said message is okay kai ninya kasafa yura Charles Kojo Foshu dodo na ata frɛ no daddylumba papa no ade a wabɛyɛ no o ma we mu no dachi
ana menu mienu yɛbɛka ho asɛm efisɛ wohwɛ a anwomtofoɔ koraa ɛnam papa wei so a ɔmaba ɔma wei mu no ɛno koraa da sonko wohwɛ ɔna watete wɔn ɛde wɔn baa Ghana nwom a wotim sɛ obiara wohwɛ wɔn mu nyinaa brabɔ a obiara da sonko obiara nyɛ begya obiara da din so saa abrabɔ no bi na yɛpɛ panyin a yɛbɛsua no a yɛsua no nti daddylumba deɛ kwabena wabɛyɛ bi na bɛrima bɛyɛ bi wabɛyɛ nyinaa ɛyɛ ama me lumba nwom ankwanoma ɛna ne bɛsɔre so ankwanoma mede me krama ba afɔre yi meyɛ ne bɛtumi biaa ɛberɛ no so a na mekɔ wɔna gya ɛdi ɛsɛ yɛmpɔn yi o yɛmpɔn yɛmfa wokɔ yi ba wokɔ yi ba Lumba do na woka Lawrence le kofo asem onzo ona omu wa yi entawa kakra on the bull show am ye de mu di asa e ma Anigyie Fie e ba Ghana what is it because no more problem no ma solve wa ne mpanyifo solve wa ne nyi but Lumba show ena e ma mo ye de e kabo what is it Lumba de o ka so ka na asem be bra o ntimi kan bi because Prince Charles Brown is open out Obama a American former president also tie what do I say it's Lumba there o ka so kan send it and I Lumba cry no Ghana and crab bra ya wo mo crab play no cry and them Lumba for me because of and so go am call a night club o mo bo Lumba nyom ni ade no ya chikaladi na so when you make an no and crab be buy ya wo mu e ko na Lumba no crack because Lumba no wo pe mi tena wuti ana wo so bi betwam kra na ya wuti me friend na Lumba no kra ma ya and crab be mame me phone no me line me mfa to dwa na ozo obetimi Africa abaso na before then no me ba cho men France normally is 0594212823 mame ni dwa message here 0594212823 the number obetimi Africa abaso me ba cho me ko obi ba jeki papa and rest up sisi hyehyehye kodekodi di say lunch na duru kodidi what I say 12 na gba pa ho anti kodekodi say fufu na opa abete na opa banku na opa local food ni na bi wo ye bi na ede pa e kama na duane de no kure ne kase enji say awie yi wo be di nko a wo do ne be kire mu budget keep up and rest up na wa kodidi bibia e kama continental nso obi wo ho obi ba special jollof rice ene wo bi ba special fried rice enso e wo ho ye ka